Kua puta te whakatau a Tariana Turia, kaiarahi takirua o te ropu Torangapū Māori, me whakapau kaha te Māori ki te whai i ngā tūranga, ki runga i ngā uepu hauora me ngā kaunihera ārohe. Kua tīmata ke tētahi ropu i te hapori o Tūranganui Ākiwa, ki te akiaki i te iwi Māori o reira ki te pōti. Arā kia angi tūwai ngā kai whakataetai Māori i roto i te kōwhiringa pōti ārohe. E takahi ana a Heme Yonkei i ngā tiriti o tōna rohe. Engari e hara mo te hi koe noa. Hi. I'm part of the Gisborne Voter Participation Project and I'm here to see a few hairs enrolled. Ko Hemi tētahi o ngā kai kawe i te kaupapa tuku pōti o Tūranganui Ākiwa. Kei te aki ia i ana hoa noho ki te rehita mo te pōtitanga ārohe. It's pretty easy, just text your name and address to 3676. Ko Jamie Taiwa tētahi o ngā iwi kāinga maha o Tūranganui Ākiwa, kaore anō kia rehita mo te wā pōti. Kāre anō rānei kia whakahoki i tā rātou reta, whakahau i te wāhi noho. For me, I just can't be bothered. Probably just looked at it and thrown it in the rubbish sort of thing. Hei tā Justin Crawford, i ara ake tēnei kaupapa i te kitenga, he rima te kau orau o te hunga noho o tēnei kāinga e āhei ana ki te pōti, kei te pōti. We're just out today talking to people about voting. In the 2007 local elections, there was 52% turnout, but in the target areas that we're targeting, there was less than 30%. Mōhio tonu a Tina Kraitiana ki te ngoikore o ngā tatauranga tuku pōti mo ngā whānau Māori. Koira te take e whai ana ia i tētahi tūranga ki runga i te kaunihera ārohe. I don't think we tell them enough how much involvement in voting contributes to the welfare of their community. Neke atu i te rua te kautau a Tina e mahi ana ki te niupepa o te tairāwhiti. Ina nei kei te hiahia ia ki te whakamahi i ona pukenga, hei hāpai i te iwi kāinga. I have the skills and, sometimes we just have to face up and say, put your money where your mouth is and go with it and, see if you can be a positive contributor to the community. Mā ngā mahi a te kaupapa tuku pōti, e ea ai pea ngā wawata. I'm hoping that there might be, 100 or a couple 100 that can actually put more ticks into the box and maybe we can help change the whole setup for the whole city. Hei te marama o Mahuru, ka tīmata te wā tuku pōti. Irina Smith, Te Karere.